बलूची बलूची ज़ुबान नोकबाहुंदे वशदीमर गो वाजा हकीम बलूचा गपुतराने गो वाजा हकीम बलूचा गपुतरान वाजा दोस्तनग भी वाजा हकीम चद्रस्ना पेशर शमा में वानुकन देना उसी बोंगीजी पजारा बिकने उसी बोंगीजी पजारा बिकने वाजा हकीम पसोदन मन चमर्चीगा 53 साल पेश सब्जी मंडी इब्राहिम विलेज कराची पैदा बुतगाम पैदाइश मुद्दा मनी वाजह पिता नाम मोहम्मद कासिम मनी मात कराचो पेट बाहुकलाती जन ना पवानगा स्कूल हम बुतगाम बल्कि कसानिया मनी गोट वश बुतगो गेशर के उस्तादा शेर शेर जनगा मनी परमातगत पमेशका मनी दिला पमेशका मनी दिलो दिलगोश वानगे नीमगा कम ओ शेर जनगे नीमगा गेशर बुतग इसी आसर इधरात के वन वनको बड़े गोट के चीक देगा 4 मर्दों मना पज्जाकार तो कदवती निविसगो वानगम कदवत निविसगो वानगम जाना कि हमें हम पमन एक जंडे गंजे जोस्त तो चवाजा हकीम जोस्तनगरी बलूची वशजेमरी नेमगा अलकापशमा कदी आतगेत वाजा हकीम पसोदन 1985 हसन स्क्वायर कराचिया सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टीम नेमगा हमीद शहीद याता एक दीवाने بود که این دیوانه تا من یک شعر جد که دیوانه سک دوست کو دوست رنده همه یکین دیوانه من همه شعر جنگل فرماتش شعر یک جفت که چشد مبندد دستان مدیتش سلام مبندید دستان مدیتش سلام नहीं माँ ईशानी पितानी गुलाम मबंदे दस्तां मदे ते सलाम नहीं माँ ईशानी पितानी गुलाम ए दीवाना बीएसओ संगतानी मजने बारी निष्ठगत मन सक बाज दरबडियो शाबाशी रसेत जोस्त वाजह के पद जोस्तनक भी ए दीवाना अबैद दिगर 6 मर्दों में के हमारी सरोसोज ये दिल अभियान शमा इराक तक मर्दों कहीं वाजह की बलोच पसोदन बले गुमान कना हमें 1985 सालत के एक साज जिम्मल दीवाने बेनाम बगदादी कराची हम मुतगत इसी तरह ना वाजा मदी खान मदिये इस शहर जब के मन चारा बहारा ए दिल बेकरारें दिगे पोल सब्जन मनी पोल गारें ए दीवाना हम बा
من با جب بازبر بودم ای دیوان ما بازبر بودم منش باز دا انامش دا مردمان منی توار و شیر دوی ساڑتے 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 اور شیر کے حمید شہید یاتت جسگت هم واجی مدی خان مدیگت پد ما کراچی یکی جاگا نندوکتیں من جند گوٹا عبید مردمان آئیے شیر هم پسند کتگت نزدیکی سبب آئیے ای باروا ما با سرسوزم کتگت پمشکا مرچی من امی گوشان لیکان گوشان لیکان که من چوازی مدیه سرسوزو در ادیان برکتا در ادیان برکتا ای جاگا رستگا پمشکا من آئیه وطی استادم لیکان جست واجه حکیم که بلوچی پیسر دیگه زبانه هم شما شعر جتک واجه حکیم پاسودن جی ها که بلوچی پیسر ما اردو سندی دوینان تا شعر جتک بله هر وادی که منی دل هول کتک اگه نه ما یک پیمو هر کافی ولی بار نزرتک بزن بیوادو سرا ما شعر جتا بربری بره وادی که من وطی زبان نیمگا اتکان گوڑ من چارا آ نیمگا به منی دل نگوشید جست مارکیٹش ما چند کیسر شنگ بوتا مارکیٹش می چند کیسر شنگ بوتا پسودن بلوچی وشگوشی وشدیموری پیڑا دنیگه منا 5-6 سال گیش نین اینچپین بندگوین واده مردم چی مزنین رپکو ازمیا بونگیجی رابنده در برد نکد من ندوارم جا آدگیدی گوڑ پده وانی انشالله با امید خدا ادورگپور دیواری خاص کون ملنگ ها واجه حکیم بلوچ درباره ای پسو گوشی که در برد نکد من وطی جند مردمانی دل هدیه زبان دوستانی سر و سوجا الله مدد کنگا تنیگا من 4 کیسر بازار اتکگ منی چناها منی جند ای گپ منوغ نه چناها منی جند ای گپ منوغ نه که هرچ گوشنده که همین چوک کیسر مارکیٹ بیت بزا مزنی گوشنده ای گیشتگیوار راجه دستایند پدا چواجه حکیم جستنگی بی ای چاری کیستان تا تو کجام بلوچ لچه کارانی لچه جستگند واجه حکیم پاسودن 6 شعر عبید آدگه درست شعر واجه مدی خان مدیگن 6 شعر دیگه لچه کارانیانند من گچتگو زورتگند پد چواجه حکیم جستنگ بی تو مدی شعران پمشک گیشتر جنه که آتی استادند
وزاكين بصودا إنا إيشيه باسببين يك سببي إيشين كما كراتشي يكين جاغان اشتغين مدام منا سر سوچ كنت تاکہ جاگے زبان ردی مبیت بلوچانی گورا شر آواز زیمور بوتگو هست بل بازین یا بلوچی شر لچکران شعر صوت جتپورت نکوتا که گرانین گال ایشی مانند می دپا نیند یکی آینی باز کم میار هم پر نبوتا که ناوندگن می زبان هم اینچوک دیما نشتک بوتا بله مرچی می زبان باز دیما شتگو وانندوین گوشنده هرچ فهمی بلوچی کونین و نوکین شعر الکاپیا وقت جت کنن یگون لچکار و زانتکارانی سرسوجا جوسپورسا و تی زبان گالان راست گوشند و تی زبان بلوچی گالان راست گشینن تو جت کنن دوم ایشه که هرچ کسی که شعره که من واجه مدیه جتگو آمارکیتا چه امیتا گیش کامیاب بوتا چوش که اولی کیسٹ 60,000 دانگ دومی کیسٹ 80,000 سیمی 40,000 چارمی کیسٹ دنیگا نوکی سیماهین تو که مارکیتا اتکگو 20,000 دانگ دنیگا بها بوتگو دنیگا یک دولا چارمی کیسٹ بهایی جند پمشک منگیشتر واجه مدیه شعران جنام دیگه یک گپی ایشین که دلرانی لوت هم امیشین توار منی بی تو شعر واجه مدی خان مدیه جفت واجه حکیم این چو کسرتانی بها بیاگه گپ شما جنید چه ایشی هم همیزانک بید که مزنه آمدنی بید ورشما وط بزن دیلر شاعر گوشنده ازران چطور بار کنید پسودن دیلر گوشی که منا شمی کستان سرا گشترین زر برسید پمشکا ما ایشانی سرا هرچم گشتر کنم 20,000 دیگه 50,000 هم پا یک کسیچ سرا هرچ کنک بوتا نی همه کسر بازار شنگ و تالان بید توش که پمی سیمی کسرتا سرجمیه آیا 48,000 هرچ کتک تنیوا بلکه ای درستی هرچان عبید 5,000 لچکارا 11,000 وشدیمری بزن من رستا جست چه مروچیگی وشدیمر گلوکاران کئی زیمر شماره وشتر بید پس سودان واجه کیم من دلا چه درستی جستان مشکلی جست میشن چونه هرچ زیمر یا که انتوشین جتاین سالی بید که دیگه زیمران نبیتا البته منی جندا صابر سفزل نورل ستار شپیه توار سک باز دوست بید جست وجه شمی منروارین پسودن مهربانی ای گرویدار
هم ده خلاص بیت عابد اسکانی که تواربندی او عابد اسکانی عبدالغفور دیورخواست کون ملنگ من نظرم اجب باز